Il-bomba li qatlet lil Daphne Caruana Galizia kienet fornuta minn Robert Agius u Jamie Vella. Min-naħa tiegħu George De Giorgio staqsa jekk din kienx aktar b'saħħitha minn dik li ferjet lil Romeo Bone u kien marraf li din kellha 9 kilogramma ta' splussiv. Dan kollu ħareġ minn informazzjoni li Vince Muscat ta' lill-Pulizija. Bis-Supretendent Keith Arnaud jagħti l-informazzjoni lil qorti waqt li kien qed jixhed fil-kompilazzjoni tal-4 persuni akkużati bl-assassinju tal-ġurnalista u tal-avukat Carmel Kirkop. Qudiem il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo, Adrian u Robert Agius, magħrufa bħala tal-Maksar, George De Giorgio magħruf bħala ċ-Ċiniż u Jamie Vella qed jiġu akkużati b'dawn ir-reati. Arnaud qal li Muscat spjega lill-Pulizija kif testijiet fuq il-bomba saru f'garaxx fin-Naxxar, b'Robert Agius u Jamie Vella juruhom kif jużawha. Kien hemm ukoll pjan ieħor li Daphne Caruana Galizia tinqatel bi sparatura lejn it-tieqa fejn kienet taħdem. Madankollu George De Giorgio dejjem ipprefera l-għażla tal-bomba. Muscat qal lill-Pulizija li fost tħassib li kellhom kien kif kienu se jpoġġu l-bomba u ma ħadu l-okkażjoni meta lejlet is-16 Ottubru tal-2017 il-ġurnalista parkjat il-karozza barra mill-grada ta' dara. Dakinhar George De Giorgio sforza il-lok tal-karozza biex setat titpoġġa l-bomba. Il-pjan kien li Alfred De Giorgio iċempel lil George meta titlaq mid-dar u ma baqgħu jsegwu x'kien qed jiġri bit-tromba sakemm ftit qabel it-tlieta ta' wara nofsinhar itelqet minn dara u l-bomba ġiet attivata. Dan wara li skont dak li Muscat qal lill-Pulizija, Robert Agius iddobba Peugeot 108 simili għal dik li kellha mikrija Caruana Galizia biex jipprattikaw fuqha kif setgħu jiftħu l-lok ħalli jpoġġu l-bomba. Arnaud spjega li l-investigazzjoni stabbiliet il-numru tas sim fl-apparat tal-esplussiv u anke n-numru li minnu dbat l-SMS li sploda l-bomba. Aktar tard saru magħrufa żewġ numri oħrajn ta' SIM cards li deru jiċċajlqu minn post tal-ieħor fl-istess waqt li ċċajlqet il-linja li skattat il-bomba. Wieħed minnhom in-numru personali ta' George De Giorgio fil-waqt li l-ieħor kien burner phone. Sadantant Vince Muscat wera wkoll il-Pulizija il-garaxx fin-Naxxar fejn kienet inżammet il-bomba. Il-garaxx kien ta' ċertu John Buġejja li kien għamel xi negozju ma' Robert Agius u kellu jagħtih xi flus.